Assalamualaikum sapo. Aga kariba mana tu. Alhamdulillah helek-helek mopi. Syukur maraja di Allah Ta'ala nasabak na gari tamu pagsempatan sapo untuk tuo pengang. Ya napali sumopi pengang semangat ta Allah Ta'ala. Ya magi cendengi kasih onna unnie nala ni tatarona Allah Ta'ala desi to siruntu desi to cerita-cerita wogi. Dari itu temen jolo kopi ya. Pada biasa minum kopi lo. Alhamdulillah masih pak ilek mau pir sengkang setengah ruah ya, kebetulan sengkang aye masih setengah 8 pagi ya. Alhamdulillah agak kerja mana tuh sapo pada jauh kan makan torok ya pada majama nih gatu pada judulna sapo ya judulna judul tamak kue seperti tampilan videonya si bawa judulnya kuya waro maka dari buat tim baru ya dia kata maka ada pengantin baru ya terus, tapi sebelum faktor cerita tak pada biasa aja terlupa ibu sapo untuk subscribe nih sini na sapo ku seluruh Indonesia maupun seluruh dunia maka dia magina seluruh dunia mega sila suras ogi taro di saliwang Indonesia di Malaysia di Singapura di Jerman di Amerika ya Arab Saudi mega hampir kapang ya sinin na negara seluruh negara itu engka mana ngogina uras rasa makon oke sapo oke. Jadi itu cerita tamak kue buat tim baru. Jadi kata makara pengantin baru. Jadi pengantin baru kasih baru napi lebih siulang, napi lebih siulang. Nah iya rumah tuan rupa galung. Jadi rumah tuan salah lisu pole galung, na pasti pole yang lenrong, pasti pole yang lenrong. Jadi otomatis ya oso sutu lenrong nanre. Mangingi mania kasih buat hiburan manitun nareking. Kanelang ngati we ro kasih mato aku burane di karena sina mangingro ti mandre lenro bawang salam mandre kele lenro mandre ki tengah so lenro mandre ki koni lenro tu akhirnya sapa cara ya butim purane kasih butim parwe ko carane baro di tasel le kasih bale gaya rega manu gaku tu ko carane ye nasi ngococok nih utajeng mato engka waktu nareke mato buran iku dek nasibu ya kutudat nih saparan ya kaleng tiba nih rosewa waktu tudat nih mato buranena tudat nih mato buranena sini napa lari nih rokalan naro napa jokan ya kalenna maka dai ka puang Allah Ta'ala tapi iro makadai ka iro kana nataru mabicu nataru madodong makadai puang Allah Ta'ala iya no kan dito rekenan ayah singa kalang mapakor na pajok kakalan ya jadi makadai puang Allah Ta'ala padahal angka kana iya minasi makada jadi makada ini innamal baluta al haramu alal manittu baru wal ayyamu kulla yaum. Wah, nang kalinga pero matuanar pagan may manatung kami paring kalinga yang. Karini batuan na hitungan na naseng itulin ronge hara giri manitu baru. Wal ayyamu kulla yaum. Nia manu panaseng asosok. Wah, tapang kalinga na rumato buranya tasileng. Tapang so tama di dalam bulan na kidapi nina. Asing ikon hasing makna mana sih di padaka ternyata pada irna selindrung harang ini manitu baru na jana kasih nasi manitu tak tu di lenroto nasi fan ringang soso lebih di nasi siulah tu di lenri fan ringang agar sene joko nasi pasak alingan nasi manu manitu baru tak alingan nasi manu nah jadi walhal selero sapo joko kan dikasih pasak iro mato makun reina manlimanu puranero nasu ni reke manu makare dengan tina we puan tak dampeng kasih nari kota pasala kayo ronangero bate iku reke makadang imo to aburan iku
apa mangingito ngaka nasing bukan main nasing dega tu cau nasi puang narik ko tuli lenrong yandre soso ele lenrong tengah so lenrong wani lenrot ko makanya nasa parang cara agak gak ko niro cerita nasapo mungkin angka hikmah dia lah ya dega gurung jadi risesena di ya sengi matoang ya mesti ro research itu makara aga kasi papojina manituta apalagi kosion roki dia namo dingiro kosion roki manituta iro ipoji ya toro tarengi ya bansana di tapoji mandre lendrong pada ronangi tapoji mandre lendrong tapi ro manituta kasi napoji matoka paru tapi nareko setiap mandreki kwele mandreko tengah semandri koni ya tutur lebih sulang babu kamai tanah mengingi tah aja apa keluar artinya betuan ada punya dicerita tak yer perlu nareko to si pahang ya pada si mengerti ki ya dina wading ukur tawlenge si bawer popojita nah ini mega wading guru yala ku cerita ya sapo kada contohna angkat wanata kata joka bolata ya di asosot dulu kopi enung pada ya di kopi yang kana tamu tak kopi to tarengi kebetulan kasih penyakit mayor tamu taro otomatis ya ro lo makada aja natola apalagi ko tamu baru artinya deto siata siap bunga-bungang otomatis masih dikasih tolak di semua lima tu bolana napa bebuana mapedi nah jadi artinya ya ro para luna ko to si pahang ya aja tau kur pakiata si bawa pakaian natae ya maka ada ukur 20 idi ukur 50 idi lo toke maring ukur 50 teh nama becu watak kalena jadi malopo watak kalena kan dia nasi kenang dia nasi cocok nah jadi oke sapo makon lo kapang cerita ogita di lalan na yelek cari kombang yero nasabari cerita tak pida pinak magasen naro pida yulip pahangnya sengi atungang ya pada tu si paham pada tarupa tahu kada dina wadiki itu ya le ukurata ri watak kalena atau lainnya mesti si pahami ki mesti pada si mengerti ya oke sapo makon diro kapang tak dampang angin nariko engka atas salan di dalam ceritaku nasaba akataku si mata melo mapada hibur ki melo mapada sari komang dek tu pusing ya sinin nero babang mata na abya mana ngi aja tuh dipusing pak ya tuh dipusing ki megalasa macawa itulah saya tuh dipusing ki angkan tuh dipikiri motor ya kode tamilo pusing sapo tau ka bawa nih YouTube buka YouTube talah HP tau ka YouTube tasapa nih asan afkaturate insyaallah engka tuh siada arek cerita lucu-lucu ya wadingi mencaji penghibur sehingga ya kepenatan ya ro beban ya rumah tanah ko pikiratar wadingi maringan cek deh iya tetalau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi